momento aqui nós está desde Rogers Beach, onde a começar processo de palapas. Atualmente tem 5 palapas novas no que está Rogers Beach. Nós não podemos ver a nossa imagem e acaba de finalizando o que está o projeto de palapas. Nós podemos recordar que anteriormente tinha palapas em mau estado, como se recorda que está, e atualmente apone palapas novo, mesmo coisa que não tem na Mangel Alto, mesmo coisa que na Rogers Beach. Supermooi, supermooi. Wij hebben het hele proces gezien en het is echt vakmanschap. Het is ongelooflijk hoe ze dit hebben gemaakt. Heel stevig ook. Dat is het enige nadeel. Ik vind dat ze een beetje te ver van het water afstaan, waardoor je nu met dat gras zit en die stenen. Maar ik neem aan dat ze dat wel op gaan ruimen. Ik denk dat ze misschien wel alles netjes kleren hier. Ik denk dat er meer had kunnen komen, zeker. Gezien de drukte straks als dat klaar is, het wordt steeds drukker hier op Rogers Beach, denk ik dat er zeker nog wel 5 bij hadden gekund. Ja, dat gaan ze pas volgend jaar doen, heb ik gehoord van iemand die hier was. En wat ze ermee gaan doen, wisten ze nog niet, want dat is nog niet uitbesteed. Helemaal niet veilig. Heb je dat dak gezien? Ja, dat gaat een keer mis. Nu met die storm afgelopen week hebben wij echt gedacht, ja, 1 deze dagen. Maar die mensen blijven eronder zitten. Elke zondag is er een feestje en denk ja, het gaat een keer mis. Dus daar zouden ze eigenlijk wel hekken omheen moeten zetten. Lo que se trata es facility building aqui na Rogers Beach. Nós compreende de CEO de ATA, a senhora Ronella Cruz, que a renovação de aqui lo começa algum tempo outro ano, na 2026. Mientras tanto, o building aqui está sendo usado para os cidadãos e turistas que também fazem uso de beach. Lo que porta hopi gente não está realizado que facilidade aqui está de assim mal estado que em qualquer momento é por cair de outro. Nos visita a Emainta, nos podemos tomar nota também de uma família, naturalmente com muita gente fazendo uso desse aqui. E nós conversar também com senhora que explica e te prefere que o building aqui o será, também está o planeado em processo de reparação, mirando que esta três é comunidade e toda pessoa que usa isso aqui tem perigo. Pois ainda não tem fecha aqui de reparar isso aqui e ainda é lugar para abrir. 300 pessoas aqui em perigo. O DAC está dentro de outro, o lugar também está roupa malo e seguro me se guardo renovar. Mas, mientras tanto, seguro é a opção mais viável está para ser o lugar, seja com barricada, seja com cinta, e assim evitar o uso de aqui, mientras também uma fecha para a reparação de facility building aqui na Rogers Beach. Aqui em Valderrama, junto com Benelli, para 24horas.com.